shano no fuya kumvinduka igicuko. Vuye wacu. Ukurasha kuzana intebe ukagira igihinga. Gende cyayi. Ndo twari kari hari mamdogora rukicaye. Ariko mbona usa no hawivugisha nk'umusazi. Nako ntegera indirimbo imwe isigaye neza None wakishijwe ryari. Jewe. Ese umuntu ategera indirimbo kera rakishije. Foroderi w'imbaraga. Hariko narumva. Uragira sinjenize ngaho. Babari. Je namwe nonwa kumugaragara. Sizi wanje se mbaye. Ntibabizi. Ngenda nihisha nzona meneke nisho cyangwa mvunika amaguru ngo ko ndashaka. Ntibabizi si. Hari ikibazo bararinda babwiriza. Twavutse banywa tuzorinda dusaza ba. Nibisanzwe. So komeze. Ico navuze gusa sinzi. Kwiba ni bo gufata akaguca ukuboko cyangwa bakakumena ijisho. Waba bigendeye. Bishaka ikizi. Ninde mukobwa upfa kwikoza upfuye ijisho ngo upfe kwe. Wewe niyo buri muzima no gusabara kunani. Uzuko ari ukuncurira. Bananiye gute. Wewe ariho navyaye. Ndagira ngo niyo bokuzanira impumyi tayi kubona wegirira isoni. Isoni sezi. Wewe barakubesha. Zutinya abakobwa. Inde utinya abakobwa. Umuntu uzutinya abakobwa ni Nyaxo. Aya. Kazobeshera umwana w'abandi. Sikaza mubeshera. Sarejo unacyara kuri station namisanga yafunze inguni. Akumwe nagakarashika kamwe imbaraga. Bari kumwe nagakecuru kamwishize. Ibuguma ndamenyo nakarezo kwa bundi bwagitera. Ubwo se abana bato babagiye. Abana b'imyaka 18 ukazabona n'icuru ni barishize iplat ndavuga ati nanga kumuvugisha gati yari yambo. Ndavuga ati karabaye. Bene nazo kiza kintagaza. Nukuntu umukecuru azama magenda kamayisiga agakecuru k'imyaka 90 nkabasara. Kakama kiyerera nabana bahungu bose bagira intinyi bazabitinya abandi. Nawe urimo. Jewe sinshobora. Jewe barambwiye cyo jewe sinza nitinya data ntigeze yitinya sogokuruza ntigeze yitinya sogokuru ntigeze yitinya isi wa sogokuruza ukagenda neza ukageza kuri Adam abo bose bari ubazi wowe nose si gisekuruza cyacho sora jewe data sogokuruza isi wa sogokuruza ukagenda ukagera kuri Abrahamu ukagera kuri Noah ukagenda ukagera kandokazi ukaza wihamarezo kuri Adam muri no muhana wacu wose tubafite muri babiri hariho wewe Zaroti akabaho na Ukaba muri abantu abo babiri dufite ari muno muhanya muzamutinya bakobwa Nyaxo uko amusiga ari wiheranya gakecuru ubona basina Nyaxo iwe ntazatinya nuko gusa nyine nawe atazamenya abo yotereta wenda akagenda kaja ku bukecuru kubera ko yabonye bwisize ari kubundi iwara nabisi je wakwango nanone nje ku gakecuru ko byaraka nanone ukabutera Chemba shaka abana beza ntere tumwana sapane bigavyo kurisha anikundiraga abana bazabakoraga mu we muraba iskromista ayayewa kurari nuko Nyaxo atinye bakobwa azabatinya tugatse kumubaza tugende nukuri ko Imana turapinga ndarashiriye kuko no pusha intuza aya mazu yose iyo upfuye wenyine aya mazu arayo ufite naso yapfuye atayaguze bingahe nayo mfitewa ariko ndavuye sawa ufite urambiye ndasaba mama abandi babandi bazabizerera ngo nawe tureba yawe wabase umukristo tureba yawe nawe shenda afite ari he singaye ere pingura ngo ere ngo nje mabanda afite faranga je turebe ari ntabwo nagowe mister ibi ni biki zanana turebe ndayo murebe ikisa turayasanga ndi mu misamo zanana kwanza nimba ushaka ko nabuza n'ugurira amata tugende kugura amata suzu yadandaza kirano cyo kubaza Nyaxo turamubona yuko utari tayari genda ufata abavoka tuje kubura tugende kurango je santi tugende sinakure kuce hano kwapo ko mwazindukiye kwa Nyaxo mwari mufitanye inama Ashimwe ko muhadusanze ko tuburenganzira turatuza no mujama wacu twebwe se suwacu warutse twarakoroganye se twebwe mwebwe kugenda ngo muje gukora gahunda zanyu ngo kumuraza kwa Nyaxo muzi ibyo akora muzi n'ifaranga yishize aya mwebwe turi muzawe se turi muri gahunda zawe abahungu bepfo benshi mwabuze kazavunwa n'ibyo gushaka utuze ikindi bikakuzosa wewe mwagiye mu magambo usanga isaki kugura isogese cyangwa initi wewe mwagiye mu magambo menshi umva rero tubabwire mudukira urubanza mwe murabizi ko muri inshuti zacu ngabo Nyaxo ni inshuti yacu aho wabona tuza guterera igara cyangwa mukansanga hari iwacu niho twese tugenda kubitera igara none uyu mugabo araje sinzi yavuye na gahuti asanze muhira amare kunsanga imuhira tuba turahari atangiye kunyemera kwa kundi kwiwe mwabuze ibyo mukora oya yumva kugira bifite gusa twako tuganira bisanzwe no araje nsanze ari muhira asanga nicaye mpandegera indirimbo we ngo sindi umukristo
muno nese ngo bamenye ko ndi umukristo ngo mbanivugiriza mu indirimbo ndamubwira ati nose gutegera indirimbo kera bisigura umuntu ategera indirimbo aba umukristo arabwira ngo uyu muntu azantinya abakobwa aratangira aravuga ngo mu bantu bose ngo muri no muhana ngo mu bantu babiri ngwazi ngo baza batinya abakobwa wariho Nyaxo jewe wakabaho na Ukaba wewe jewe ni nyabakobwa singira ngezo wa mbere na Ukaba umuruno ndetse twanapinze ariko wasanga Nyaxo jewe twapinze turakusinya abagabo nako bazi ye ni nyabakobwa jewe tinya abakobwa mureka kuvuze ngo w'inyamirambo umuntu w'inyamirambo nyabakobwa usko utanabizi urashaka wera reka nkubwire njyewe urumva njyewe nkubwiye ko nibura muri iyi karitsiye maze kuryama n'abakobwa 30 nako nkubwiye ko njya abakobwa n'abatinya njyewe ko nkubwiye ko n'abatinya njye ntabwo ntinya abakobwa utinya abakobwa Nyaxo nuko kwima twanapinze kandi ashaza amafaranga nabe abakobwa babikubwiye nabe abakobwa twarapereje dukora analyse guperereza udasaba utabaza abanyirubwite nibi icyerekana ko utabaza abanyirubwite wagenda ubaze ejo none baherutse gusanga ngo wakabye nguni n'agakecuru si bwa bundi bushugama miti bubishiramo uwo ogesa gutereta umukecuru wazara nyogokuru nibwo bwiza umuntu wazara nyogokuru wazatereta umuntu gukonsoma nimba ari ikintu kibi muri iyi si ibyago byambe no kubona umubyeyi wawe utereta abakobwa babi cyangwa udukecuru oya ceceka uciye inyungu cyangwa ibi ahubwo no utinya abakobwa wowe Jesse nzaguteretera inyungu ngaruko y'inguyi ni iyo nshatse umukobwa mwiza wereka nkubwire aho kugira ngo nje nkerete umuntu uzankonso natereta nzakonso sibyo nako mubwira nibyo nako mubwira ahubwo wowe warasigaye niyo yarasigaye nasigaye gute kandi ntabwo ariko ndagize Jesse natereta umukecuru ngo ndonka ngo inyungu bimarire abagore bagiye muri menopause rero ko n'umusatsi wamwereyeho ndebe jengira umusatsi utukura abongereza cyane n'umusatsi utukura ndi umwongereza bamodirici bose ntibagira imisatsi yashoboye umuhanga amajambo kuri mukumvikana noneho waca tubwiye ngo yatereta uwo akonsoma none wewe utereta abagukonsoma bafite n'ibyo bakonsoma nawe abana oroha nimaro batware ujya kurera utereta badafite ibyo bakonsoma umva we wari njewe wango ndereta umukecuru utazanambyarira uca muri menopause reka murebe ahubwo wosanga ari nacyo gitumye yitinya ahubwo uranahunze nitinya arahunze genda ahubwo kubera nawe amagambo menshi nakubwiye we kuva tukiri muhira ntabwo azatinya abakobwa Nyaxo azatinya abakobwa ndamuzi jewe sico gituma ahunze se ahubwo ndanamukurikiye wowe ukiyavuga ngo uzogenda ngo bagukonsome reka naje nyegendere mukuri ugenda ikigaruka tubanze turangize none umva hano tubanze turangize ibintu bazuzana ifaranga kurasha izihe faranga njewe wango ndereta umukobwa w'umukecuru utazombyarira ariko notereta umwana mutoya none amubyarira akambyarira abana be aba ngo njewe nje gushaka abakobwa uzobashire n'umusatsi wakureyeho utagira n'ijana indi utagira ijana ahubwo ndanamuhebeye nimba ari aya nyina yari tubanze gatura nimba nta bindi twogane muganire Jesse natsinzwe je ndi mukuru Nyaxo ntahunze nta nicyo avuze ayo ndayakurekeye grande kese arayawe mbere ko dutanga arona sopse nayanyo ceceka ngumve rukambigo naho ngatinya abakobwa ariko n'abazatinya no twaturamubwira oya mbere ko dukomeza ibindi munini gusa bose uremera ko ndacyamaga isinzira gusa natsinzwe gute kandi Nyaxo yahunze kandi yatwemeje n'umbyinagi ari we yitabye yitavye agakecuru kase kamazike ega bura n'ubukecuru buba bwarabuze abagabo cyangwa bwapfushira abagabo kera nko muri za 60 urumva niko kamuhamagara ubwo se urumva ko mumari bikomuvyarira ubundi Nyaxo ubundi yarabuze umutsimi iwabo yarakiri iwabo n'abavyeyi ubwiza ubushishe bw'izo faranga ndabushisha ahubwo tubwire nawe uzitinya abakobwa cyo gutuma yamuvugira Nyaxo tureke yosije basi tube ngabakonjora ibintu byakira kumwenda uzanguzira nzamzibuka vrema ngaye tubwire nk'ibintu akaza wibuka bikakunezeza n'ibindi byakaza bikurangaza nje ibintu bya mbere byakaza bindakaza kubona inka zonkeje inyana zonkeje inyana zonkeje terikisi sinabiko gutesha guswa ntibibaho nabwiye ati kubona inyana zonkeje tukarara amata byakaza bimbabaza kumva neza ngiye ikindi cya kabiri kuja mu isoko ngatambaye nyakiro baruvya hari umunsi uko nanirwa no gufata n'inkoni kubera inda kabisa
iwacu itangaza cyaraba navuga ngo izamunejeje oye utigeza neza ndabivuga naranezerewe ikintu cya mbere cyanezezaga ni ya mikutano ya rugo cyangwa ikindi cya kabiri iyo twabaga twasuhuye turi mu kiraro duhora dukubita imyumbati hari nk'igihe twigeze gusura turi batatu twakaba dukubita isafuriya y'imyumbati tukonge itetse tugashyiraho n'indi myumbati itatu yokeje buri wese n'akadete akunda kurya ibyo bintu byanshimishije rukundo niyo mpamvu yagwaye turabona ko ari igisimba cyafite no gusubirayo cyazosubira indwara nyabaki ni sante kubera kurya ndabaraza nimba nkoze yarakubwiye tujye ku bitaro iyo ni indwara uzabwira nje ntangwe primus zibiri indwara mvuye wabumva ko ari indwara muze munayegwa kumwe ngo mumwe muba abaforoderi birase bimazike ngaho namwe ni muvumvure twumve jewe ikintu uza kumbura iwacu gusa ndavuga ibintu uza kumbura iwacu kujya imyaka ariko imyaka hari bamwe ngo bakunda imyaka itaryoshe abo ni babo kabere cya Filipo na Yunika bakunda imyaka itaryoshe ariko umbuye imyaka mwaba amazi ndakumbura koga uruzi rwacu izo zari biko ariko muzi gwiko iwacu biko nari ariko nakagamo ndage tuza tugiye nigeze gakugerege kimwe muri vacances 2011 biko yari ko cyage tumara cyo tugeze natwe ibuvira tuvuyeho igutya hari gihe twagiye gutya twashikiye nimbari mu bantu nimbari wasanganye twagutugiye uko neza tugasubeza ibihebe twari nkoko bakazama tukazaba dusomeza ibihebe bakamazanira agandi gasha nigeze kubona rugo muri cyo mbabwiye nigeze kubona umuhungu umwe agurisha igitanda cyamushika bibo narasetse obokene aremesha igitanda neza igisasi aracikora kijana mu gatanda nyewe mu gata kubera cyo gihe bamushyikiwe yari yaraje kumamubesha aho wewe ntaratubwiraga bibiri byamubabaje ikindi bibiri byakubabaje muri kitwa bibiri byakubabaje ako mukumbuje wacu kabisa usikimbaje no kuntu Nyaxo atatubwiye nawe araza yabonye no mugana yakunda bakuru tubwire ngaho bibiri nawe byakubabaje twakaze twibijumba tukavyotsa uko gite yatangiye kugira akaboko kare agatima kare ibimerera ikindi cya kabiri amaze ngakumbura kurwana nagwanye n'abafurero ndabakubita n'ibiki nukundo bazavangugira ubwo umusore maze gukura nagize ubwo wewe ariko gumunyamurenga uryo utagira umutima urya wanyuma ni wowe ufite umutima mu bafurero mukeke ke Dawidi nawe tubwire kabingaye ngatubwire nawe bibiri byagushimishije nayo bibiri byakubabaje Jega byose ga nayiboneye hano mufira tuje uvuge nagashawa bose ukora umunyamoko inda munyamoko niko tugajeho no munsi utaragera iwacu mu minengo cyamururambo cyamuco hagati ngo urebe igihugu cyacu zogera wewe aho ngaho urahari aho ngaho ubundi nawe uvira ni muri Kongo turi umunyabwo ibufira twago tunyingo tugasomeza ibihebe kurabona no narakuzoha kaje kugwana ibiyamba ngaho tubwire banku tubwiraga basi nkabi ako arege natwe ku ishuri buvira tukaza tubwira gutye maze twishambikana n'abafurera inkoni mugahunda mukaza muvuna kujya menye gutya akazana kurabizu jega sinarinzi tuzukumbura kucambere kurya izuru ry'umunyamoko cyangwa igasanga uzasanga afite n'ivudika ringana n'ubundi uyaje umwana mungu wambwiye ngo akunda ngo izuru ngo ry'ingurube ngo nakamwe nibyo azahera wasanze byashize umva abantu ngano gutya hirya kwanduze bakakokereza bene kino cyumba kisa kigihugu baba ngo kigira nk'amavuta abanyamzura kireba abanyamzura kikaza kimera kigikomera kiki abanyamzura kudu uyu ariko akubwira ngo kucambere ni gute niho mwabaga muri cambere igasanga yari umwana zino zarangiye ukanyanga tubwire nawe ibyiza yabonye je nabiranga ibintu yavuga udusha wabonye wanyu ibintu zino zarangiye ikintu nakunze bya bindi z'ingurube zo gukura umutsima mu rurambo ukawugeza mu minembwe yamba zihamba ukamujana umutsima n'ibishinda yahoze ufasha ndase no ega tubayeho kwa ibindi bizamba baje kumbira amakuru ngo abantu babitwa nimbari basiraza ngo zagenda mu bitaramo ngo bagakura ngo bakicura biga ibintu z'upagani biga timukana bikore nawe bari abantu bari baba bira nibibabayo
ariko abenshi tibatuba ariko ngo bahise barafuye ariko kandi abantu iyo bazawugera rino bakagera ino mu mushyashya bakageza ino ngurube nta muntu ukora biriya nuko mikora tubwire natubwire njyewe narangije nje nsana manu bakikinika tuba ngutu yavuze imyagi gana yagiraga iminsi yayo imyagi nino naho yari ihaba imyagi yino kigira imyagi nino haba yino ibirimo ifumbire ngo imyagi yari ka champion niyinga abantu bose bagiye kwinjira cyo gitwara twita amasaka tugakonyora n'ibigori tukaje ahantu mu bibango tukutse kumushisha ikindi nakundaga guteranya ibimasa uranyibukiza y'imfizi ese wigeze gukura amahembe nawo kandi ibimasa bikagwana hatari mu cyanya niba uzureba match neza hatari mu cyanya ngo batagira akamara abagome naho iyo hari mu cyanya izaba hejuru ubwoba kuzura ukazubura kukura isoko amangukisha kanifu naho ugakura amahembe izanira uko umwana umwe wacu twagiye gukura amahembe afata inyana gutyo afatano iramwikure imukoze ihembe ryaho mu rubavu numva gusagaza ngo mwana araraba inyana twamaze kwikura ihembe rimwe turayirekura nimugoroba bakagaba ducishe yikura mwarakuze yarababaye uwo mwana ariko zani ukibituje cyane n'abari bahari barababaye batateho intuzi ihembe gasubira kibuka twatwihishana neza zawe zasaje akuzi kuja kwihishana ukihisha abantu bose bakakubura n'abatari bahumirije bakakubura wari wabaye gifunga bakamufata gutya mu maso ngo wishuke kiragihugu ari undi mugabo bafashe inka yamisha ibintu biri mu gutamurisha ati wacu hari ikindi za ntungura kandi ciza ko muri kaya akazayica umwe agasigara yimiriyo ndakagenda yikora inyana akayigeza kari akayikora yaka ikaza haba ikazakaza zica akarukica n'ikoko ariko inkoko ipfuye gamamurozo nako mwasize gukinguza sajyo icyara kingu bareba ngo naye kude ekute baye gukinguza byari jambe sinagiye ariko mbona uko habivuga gica rukametera uko usanga ari ordinateur yo gukinguza kwamuva nkani kanombe ngo agarukinguza wage ukamenya se gutwara umuntu washaka bari ubusazi uvuga ngo bakazakinguzwa bongoye gusasa oye byari byiza byaruguru gusa byari byiza twogira ngo tuvuge ibyiza by'iwacu aya mureke nigende izoga kera muze turekeraho tuzokomeza ubutaha gusa Nyaxo arasahaye cyane bena kino cy'ingurube n'aka akaba niko uraza gukora